Iwe byiza kuri mwese bakunzi bahise mu ncamake mbaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya ari bugaruke kuri izi ngingo z'ingenzi. Umwana w'imyaka 13 wo mu karere ka Gatsibo yishe mugenzi wamuteye igisongo. Mu karere ka Kayonza umugore wakekaga ko bamuruzi yapfiriye mu nzira amaze kubonana n'umuvuzi wa Kinyarwanda bamwizezaga ko amuvuye. Perezida Kagame yirukanye abofisiye 36 muri polisi y'u Rwanda. Naho Korea y'Epfo iri mu iperereza ku rupfu rw'abantu 6 baherutse guterwa urukingo rwa coronavirus. Aya makuru yose kuryo birambuye ni mukanya ntujye kure. Nge nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru arambuye. Umwana w'imyaka 13 wo mu karere ka Gatsibo yateye igisongo mugenzi we w'umukobwa w'imyaka 12 bari kumwe bagiye kwahira. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Werurwe 2021 mu kagari ka Mpondwa mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki Mushumba John yabwiye igihe ko uyu mwana yateye mugenzi w'igisongo bari bakoze mu giti ubwo bajyanaga kwahira bagenda bakina. Yavuze ko bari abana batatu bajyanye kwahira bakagenda bakina ngo bari basongoye igiti rero umwe aza kugitera mugenzi we atabishaka yakimuteye munsi y'ugutwi mu cyico uwo mwana ngo ahita ko yitaba Imana. Uyu muyobozi yavuze ko ubwo yamuteyemo igisongo bitari ibintu byari byagambiriwe ahubwo ko ari ibyago ngo kuko bagendaga bakina nk'uko mugenzi wabo yabisobanuye. Yavuze ko uyu mwana yahise atabwa muri yombi yashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo harebwe icyo amategeko ateganya. Umunyamabanga nshingwabikorwa Mushumba yakomeje avuga ko aba bana bose uko ari batatu bigaga nubwo hari amakuru yavugaga ko uwo mwana wateye mugenzi w'igisongo yari umushumba mu rugo rw'umugabo umwe utuye muri ako kagari ka Mpondwa. Yagize ati nta makuru ahagije mbifiteho gusa nidusanga koko yari umushumba ubundi hari amategeko ahana abantu bakoresha abana cyangwa batujuje imyaka y'ubukure. Nidusanga rero koko hari uwamukoreshaga arakurikiranwa. Kuri ubu umurambo w'uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 12 waraye utewe icyuma wajyanywe ku kigo nderabuzima cya Gitoki ukaba uri bujyanwe ku bitaro bya Ngarama kugira ngo ukorerwe isuzuma. Dukomeje n'amakuru yacu. Umugore w'imyaka 51 y'amavuko witwa Mukandizihiwe Colette wari utuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi yagiye kwivuza nyuma yo kuribwa cyane mu mubiri akeka ko ari amarozi. Nyuma yo kubonana n'umuvuzi wa Kinyarwanda akaba yahise yitaba Imana. Ibi byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 7 Werurwe 2021 mu kagari ka Juru mu murenge wa Gahini. Amakuru avuga ko uyu mugore yakomokaga mu murenge wa Murundi mu kagari ka Manyoni mu murenge wa Kabingo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini Rukeribuga Joseph yavuze ko uyu mugore yavuye waba agiye kwivuza ku muvuzi wa Kinyarwanda ukorera mu murenge wa Gahini akaba yaritabye Imana amaze kubonana n'uyu muvuzi. Yavuze ko amakuru bamenye ari uko uwo muvuzi witwa Ntawizera undi Benjamin yamutumiye ngo basangire inzoga ahantu ku rundi rugo hanyuma ngo akamuha imiti ariko uwo mugore ngo agahita apfa ataragera mu rugo iwe. Titifu yakomeje avuga ko uwo muvuzi wa Kinyarwanda adasanzwe azwi ngo kuko nta byangombwa afite. Abo mu muryango wa nyakwigendera ngo bavuze ko icyatumye ajya kwivuza kwari ukuribwa umubiri wose yagize agakeka ko bamuroze muri ko guhitamo kujya gushaka umuvuzi wa Kinyarwanda wamuha imiti. Uyu muyobozi yasabye abaturage kujya bahita bagana amavuriro azwi kuruta kwizera abavuzi ba Kinyarwanda. Kuri ubu uyu muvuzi wa Kinyarwanda yatawe muri yombi kugira ngo akorwe hiperereza mu murambo ajya kwigendera ajyanwe ku bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzumwa hamenyekane icyamwishe. Dukomeje n'amakuru yacu kandi Perezida Kagame yirukanye abofisiye 36 muri polisi y'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku wa 2 Werurwe 2021 yaciye iteka nomero 029/01 yirukana abofisiye 36 muri polisi y'u Rwanda. Bigaragara mu igazeti ya leta nomero 8 yasohotse kuri uyu wa 8 Werurwe 2021. Umukuru w'igihugu yashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 cyane mu ngingo yaryo y'112 y'120 y'176 n'iteka rya perezida nomero 30/01 ryo kuwa 9 z'ukwa 7 2012 rishyiraho stati yihariye igenga abapolisi cyane mu ngingo ya 20 n'iya 70. Yaciye iteka kandi bisabwa na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta ndetse byemejwe kandi byarasuzumwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 2 Gashyantare 2021. Muri aba polisi birukanwe harimo umwe ufite ipeti rya Senior Superintendent ariwe Manimbaga Kwisi Emmanuel ndetse n'abandi babiri bafite ipeti rya Superintendent SP Kamari Mberangabo na Kayitare Alfred. Harimo abapolisi 10 b'ipeti rya Chief Inspector of Police, 9 bafite ipeti rya Inspector of Police n'abandi 14 bafite ipeti rya Assistant Inspector of Police.
abapolisi birukanywe nyuma y'abandi bato n'abasu ofisiye 386 baherutse kwirukanwa n'amateka ya Minisitiri w'Ubutabera yasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 16 Gashyantare 2021. Abapolisi bakunze kwirukanwa bazira imyitwarire itanoze irimo cyane cyane kwaka no kwakira ruswa, icyaha gisanzwe gihanwa n'amategeko ya leta y'u Rwanda. Reka dusoreze amakuru yacu muri Korea y'Epfo, iki gihugu kiri gukora iperereza ku rupfu rw'abantu 8 baherutse guterwa urukingo rwa COVID-19. Ikigo cya leta ya Korea y'Epfo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara KDCA yakoze iperereza rigamije kumenya impamvu urupfu rw'abaturage bayo 8 baherutse guterwa urukingo rwa COVID-19 rwa AstraZeneca. Isanga bigoye kumenya niba hari isano bifitanye n'iki gikorwa. Nk'uko igitangazamakuru RT cy'Abarusiya cyari cyabitangaje tariki ya 6 Werurwe 2021, Korea y'Epfo imaze gukingira abaturage 296 bari ku kigero cya 0.6% by'abaturage bo muri iki gihugu bose. Muri bo harimo 2800 bagaragaje ibimenyetso bidasanzwe nyuma yo guterwa uru rukingo, barimo 24 barembye aribo baje kuvamo 8 bitabye Imana. Umuyobozi mukuru wa KDCA, ikigo cya Korea y'Epfo gishinzwe gukurikirana ibiribwa n'imiti, Jiyung Iyun Chiyung, nyuma y'iri perereza nk'uko tubikesha Reuters, yavuze ko basanze bigoye kumenya niba impinduka bagaragaje n'urupfu rwabo hari aho byaba bihuriye n'ikingira. Muri Australia naho haherutse gupfa umuturage nyuma yo guhabwa urukingo rwa AstraZeneca, undi araremba. Byatumye leta iruhagarika by'agateganyo mu gihe yagikomeje iperereza kuri uru rukingo. Reka ngushimire cyane ko wafashe umwanya wawe ukankurikira muri aya makuru. Ni amakuru akugeraho binyuze kuri ishene ya Isi mu ncamake, akaba ari amakuru bavuga mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Niba utarakora subscribe kuri Isi mu ncamake, nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ataha tugutegurira ntakagucike, ahubwo ajya kugeraho mu bambere. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza, munongerwe n'ibyo muri gukora byose. Nge nitwa Abraham Uwimana, twongere tubonane mu yandi makuru.